cyabaye n'injye ugatabara. Ase ubwo umugabo nyabaki kubyo utabarwa n'umugore. Uri ndakubibaza ibyo bibazo ahubwo se uri iki? Ujye kwitwa n'umugore. Urimo satani. Yirirwe. I don't want peace. Bonye igikobwa ngiye gutereta muri iki gitondo. Ariko uyu munsi nabyutse neza. None mpaye igikobwa ngiye kurya muri iki gitondo. Kanze nkwereke. Yo bro ihanga. Urimo satanisha. Ntabwo ari gusa ahubwo Ase musaza ubwo moye ikima. Kazire mu biwanyu kandi nkuyamamba sire. Ntamanzi bawe. Allah. Cha musaza ihangane ba. Ndiga mbwira satani. Bakomanyi undi munsi kabisa uzongera kumenya. Muri make nurushye. Nange reka nze nicare nange reka nze magarare negere zondi bukubiti. Urumva? Ndategereza zondi bukubiti. I don't want peace. I want problems always. Bobo. Waje fa video ne. Wondi bukubite ndamubonye. Musara waramutse. Haramuciye mu kaboko ka Satani wambesire. Ndumva mukanyishe umushaka bishingwe. Ubusumu umupango wanje urabona utawishe. Yemaze iminsi 3 angaha nicaye. Cyaka umuntu nkubiturushye. None uje unyira mu kishwe ubu ngubu isinyicira gahunda. Iyo uzabize unkora akora nibwo mba mise nk'usekuru. Ukutwa n'agacawe se ubu wari ucanga utegereje umuntu kubiturushye bakwishyura ngaha. Ayo ntago bari bunyishyura. Nari negereje akantu nkaka ngaka ndi bufata. Turashize. Avenosia. Ako sa mukobwa. Mwazi ikintu kimwe ni muri umugore nago mbizi. Uto ndi gukubita akagabo akaba ari wowe unkubita. Nuko akagabo kanje. Noneho nakaba. Nakabwanze. Kubera ko buri munsi ikibazo cyose cyabaye n'injye ugatabara. Ase ubwo umugabo nyabaki kubyo utabarwa n'umugore. Uri ndakubibaza ibyo bibazo ahubwo se uri iki? Ujye kwitwa n'umugore. Urimo satani. Akomeda uzikunyisha. Hanyuma se uri mutakisha. Akangaka nagara akagabo nago kapfa. Nawe ntabwo wapfa ariko kuko biza gupfa umunwa wabagabanutse. Kagabanyirizwa ibibazo kongererwa gahinda wambesire. Akikirega bakagaha wowe. Mubwira akagorye. Urongera kunkubita ndahita nkuvuna. Kristo kune wagahunya urongera kunkubita umugabo. Nakubwireje uza. Urabona atari satani. Akubundi ni umugabo kiba. Wowe uri umugabo nyabaki. Akubundi wagihoriwe ngo ni umukobwa. Aka kagabo kawe ukubitirira ubu wasanga kandi no mu gitanda. Uri wowe ugakubitirira. Urimo satani. Waciye ni wese ibyo birakureba ubundi. Reka nkubwire. Kwirirwa uburanira umuntu w'umugabo. Waduhaye tere kwere. Urabona ariyo nkikiye kandi ikindi ndikubura nabona urukiko ndimo. Umwana turimo urukiko. Wagiye ahubwo nta bwenge ufite. Wagiye uvuga ibintu bihari bidaruka bireba. Vuga tere yo kubyara tukarwana ukareka nkamukubita ukatureka tukarwana nkamusekuru. Cyonze nuko nka papa numwe wabyara umwana w'urwimbo umeze nkawe. Ako agakobwa ubundi wareka kureka kutwitambika. Genda na mucanga mvuga ko ndi bukubita umuntu. Waduhaye tere nkamukubita. Oke bagahunyira ariko sinda agakobwa sawa tere ndayibahaye. Yirirwe. God.